never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Pozdrav svima i dobrodošli na kanal Hunting Kalibar. U današnjem videu testiram 3 različite vrste municije u kalibru 22 long rifle, znači malo kalibarske puške. Zašto testiram? U biti najskuplji metak, srednji metak i najjeftiniji metak, da vidim čistu usporedbu kako se koji metak ponaša. A za najskuplji metak u trgovini u kojoj sam ja bio je bio od RVS High Velocity. Sredina cjenovno je bila SK Semi Auto. A najjeftiniji su bili Seller i Belot Club municija u kalibru 22. A u današnjem videu još poklanjam ovaj noćni monokular u kojem sam radio video da bi osvojili, ajmo reći u toj nagradnoj igri, kak bi ja to nazvao sad, ne znam druge riječi, da bi osvojili ovaj noćni monokular koji ste vidjeli u mom jednom videu, potrebno je biti subscriber na kanal i jednostavno napisati neki komentar ispod videa i onda na temelju tih komentara ću jednostavno na papirče izvući nekoga ko je osvojio i poslat mu ga, pošto meni sam stoji vamo, bolje da ga neko koristi. Pa ajmo krenuti. Das heißt aber auch, mit den anderen, das ist von einer Drehscheiben, weil das passt wenn du das draußen nimmst, dass der dazu gehört, dann würde ich sagen, können wir Drehscheiben umstellen. Weil das ist jetzt nochmal zum Wissen, wie es halt die warmen Lauf verhält. Ja, aber kannst du die anderen umstellen? Ja, sonst liegen halt nicht genau die machen. Weil jetzt siehst du, jetzt liegen sie alle da.
die gleich nochmal. Ja, kriegst du aber jetzt nicht die eingeschossene. Nicht? Nein, Warum nicht? schießen wir die alte auf. Die? Schaut das aus? Das ist die alte, auf die ist eingeschossen. Ja. Die ist damals 2 Klicks, versteht eins. Mhm. Eins auf und eins nach links. Soll ich die nehmen? Ja, kannst du. Die schießt auch rein. Die Straße ungefähr so. Ja, dann mal die eine. Warte, das ist nicht raus. Ja. Das da laufen. Also, was du da machen kannst, ist generell ein bisschen dafür rücken, dass du den Ölbogen da schön wach liegen hast. Und schau, dass du, bevor du da drückst, dass du schön reinlegst. Schön Ja, ja. Ich bin vorhin 2 Ich bin jetzt vorhin 2 oben. Ich habe der generelle oben, dass du auch herhältst. Ich muss hinten noch viel weiter auf. Ja, dann musst du hinten aber so schön. I evo ga nas kod meta, znači sve 3 su tu, RVS, SK i Belot. Da premjerim grupe, vam imaju 4 metka samo zato što je jedan pogodio u kameru i vamo je grupa najudaljenije, znači je 7,8 cm. Kod SK izađe ovdje su ove 2 najudaljenija, mislim, metka. Znači to je 5,6 cm i kod Belota ovaj ovdje gore, ja mislim i ovaj dole najudaljeniji su, izađe 5,7, doslovce slično koji i kod SK municije. Da se zaključi da jeftinija municija zna biti preciznija nego skuplji metak, tako da ne znači ako kupili ste skupe metke da će oni biti idealni. U ovom slučaju se pokazalo da su ovi srednji i najjeftiniji bolji nego najskuplji. Međutim, tu postoji ona isto stvar da ne paše svaki metak u svaku pušku, tako da postoji mogućnost da RVS jednostavno ne paše uz ovu pušku. Na ovoj puški iz koje sam ja pucao su ovi metci bolji. To je bilo sve u ovom videu. Ako imate neki prijedlog za testiranje neke municije, slobodno napišite. Ja ću nastaviti još testirati drugu municiju u kalibru 22, pa ću preći na 17 i na sve dalje veće kalibre. Tako da to je sve u ovom videu. Share, like, subscribe i vidimo se sljedeći put. Ćao!